osjećam se fizički spreman i kao jedinica smo jaki, a ja sam kao pojedinac vjerojatno ne bi bio nikom ništa. Garda nastupa! Brže udara! Za Hrvatsku izradom! Ja ne zalim život svoj! Naša situacija je da vršimo napad na kuću. Ovdje poviše imamo gori situaciju susjeda. To je naše grupe za podršku koja tu kuću drži pod vatrom. Ime kutije! Vršimo napad kroz prozor, kroz onaj otvor, vršimo napad u kuću. Vidit ćemo, očut ćemo situaciju. Znači, čim ja upadam unutra, vi upadate poslije za mnom u prostoriju, zatim slijedi grupa za podršku. Čim uđe drugi grupa za podršku, dolazi do pod fasadu i čeka naređenje ovoga drugoga trupa za upad unutra. Jer jasna situacija svima. Ja bacam bombu, napad ulazi prvi. Spremni. Bacam bombu. Vrata, pro! Sljedeći trup ulazi! Ređeni su mladi. Vidim, puno vas je tu negdje 190-200 cm, dvometraši, košarkaši. Koliko imate kila? Ne znam, nisam se vaga, ima godinu dana. Ja sam ima 97, 8, ima 7-8 manje sigurno. Gledamo, završili ste obuku ovdje na ovom poligonu. Je li bilo teško? Šta znam, je, bilo je teško, ali je vrijedilo. Kakva je to boja? Čega to stavljate? To je za izlaske. Tako, malo se ušminkamo i onda... Tako. Kako ste provodili dan? Dizanje je bilo negdje? A dizanje 6, nešto malo prije. Spavanje? Toliko se umoran da bi već u 4 popodne, ono, kad stigneš najveće, što ranije. Tako se možeš ujutro probuditi. Kad ste dolazili ovamo, kako ste zamišljali život sa prijateljima, sa gardistima? Pa, dobro, prilike ovako. Očekivao sam jednu disciplinu i želio sam se pokoriti tim načelima jedne prave vojne službe. Ne zbog moje ljubavi prema vojsci, nego čisto zbog potrebe za takvim nečim.
Sad što smo gledali malo prije bojevom municijom, znači onaj ko bi izašao u vrijeme kada ne treba izaći, ako se nije dobro sklonio, on je mrtav, iako je vježba. Što ste sami vidjeli, ne smije se izaći dok je boja municija, to je načelo osnovno da se nauči. Mi nastojimo ovdje se nastavi što bolje dočara ratna situacija. Mi smo došli radi toga da prođemo vojnu obuku i vojnu obuku smo prošli. A postavili ste moj prijatelj malo prije pitanje razliku između JNA i garde. Pa kako smo svi u ovoj jedinici, u ovoj prava jedinica ima i dio, svoj sanitetski dio i tako dalje. Mene je dopalo u početku da držim taj sanitetski dio, pa je tu bila još jedna stvar koja mi je upala u oko, a to je da se iz vojske, kad se išlo u vojsku i tako dalje, dolazilo se k liječniku radi toga da bi se pobjeglo iz vojske, da bi se tražilo opravdanja za ne sudjelovati u vojsci. Ovdje se često dolazilo u situaciju da moliš ljude da im daš poštedu, a oni je odbijaju. Radi toga što niko ne želi poštedu, svi žele proći obuku, svi žele u borbu i doslovno su iz stroja ispala dvojica, trojica ljudi, jedan s potresom mozga, jedan sa gipsom na nozi, koji zbilja nikako nisu mogli do kraja pratiti radi gipsa i radi tih stvari, a niko drugi koji su trpili, bez obzira kakvi su to bili tegobe, bolovi, bilo šta, niko nije htio otpad. Vas da ste bili u borbama? Pa svako pomalo, ono kako se kaže, ono, gdje je potrebno to vidim. Pominjali ste Šibenik. Ja, po Šibeniku. Pa tamo sam i stigao. Vi ste ovdje, bar ova grupa što razgovaramo, najiskusniji sa svim tim potrebnim i znanjem, i spremom, i borbenim iskustvom. Mi smo tu već malo duže i bili smo po borbama, imamo nekoga iskustva i tako malo prenosimo na druge ljude. Hrvatskoj i svakoj majci posebno stalo je da svaki vojnik ostane živ. Pa mi nastojimo da ljudi ovdje, eto vidjeli se sami, to boje obuka i to, da se priviknu na mujetke, na gađanje, takve stvari i da ne rade gluposti na frontu. Jer važno je proživjeti. Hrvatskoj su potrebni živi ljudi, a ne mrtvi. Kako vam se čine sa vaši prijatelji ovdje, nakon Šibenika i ostalih bojišta? Čine su dobri, momci su disciplinirani, sluša se naredba, komande. Ja mislim sutra, da, sad, za ovo vremena kad ljudi pođu na front, da će se ponašati isto ovako što su tu se ponašali. Znači, pravi. Odlično. Zato sam mi tu da ih popravimo malo ako se negdje pogrišili. Ali super, shvatili su bit, shvatili su da se trebaju najprije čuvati, jer samo tako mogu napraviti ono za što su poslati. A bez glavo ići i da padnu ono još gluplje, to nam nije cilj niti nami niti njima, se razumije. Znači, pravi momci, pravi ljudi spremni za boj, pravi borci koji će pobijediti i vratiti se zdravi, živi, čitavi. Hvala Bogu, nikako drugčije. I sad kad ova grupa ovdje dolazi, vjerovatno druga. Idemo dalje. Idemo dalje. Da se vojska osniva! Da se vojska osniva! Za obranu Hrvata! Za obranu Hrvata! I nećemo dati mi! I nećemo dati mi! Zlaćemo i garditi! Zlaćemo i garditi! Recite, kako ste vi došli u ovu jedinicu, kako ste uopće došli u gardu? Dobrovoljno prijavili smo se u MUP i onda smo došli tu na obuku. Da, ja sam samo što sad prešao iz rezervnog sastava garde, a isto na dobrovoljnoj bazi sam došao tu. Da prođete obuku da bi bio spreman za front. Kako je bilo teško? Pa, za mene, pošto sam pomorac i nisam bio u nekoj fizičkoj kondiciji, s početka je bilo malo naporno, ali kasnije, svaki dan sve bolje da bi se bilo sve u redu. Koliko je kila otišlo? Pa, za minus 6, evo. Nama isto tako. Također, ali kad je u pitanju domovina, ništa ne smije biti teško. Sve se to da. Osjećam se fizički spreman i kao jedinica smo jaki, a ja sam kao pojedinac vjerojatno ne bi bio nikom ništa. I ako ostanemo takvi, što ćemo ostati, bit ćemo jaki. Za susret s neprijateljem spreman? Spremni. Apsolutno. Apsolutno. Što kažu vaši prijatelji, gardisti? Pa
Pa mišljenje je da smo svi spremni, da smo spremni, ne bi htio uspoređivati omjer 1:10 ili 1:50, ali daleko spremni nego jugo vojska, ova takozvana, ili četnik. Ja vjerujem da je ovaj oblik obuke vrlo dobar za sve regrute koji žele poći na ratište jer se dosta nauči i tako to. Hrvatsku i za dom!